sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo a Janice ti Agoo La Union. Ngem sakbay na nga intay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Janice, kayat mi manen ti agyaman kada kayo gapo iti kanayon nga ingkay panagdangdangag ditoy nanumo a channel tayo. Sapay kumata di kay tumao maadumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama nga income i-upload. Pagyamanan mi dagiti likes kan comments yo kastameten kadagiti kablaaw yo. Intay nga rudan sublian ti surat ni pagayam tayo a Janice. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Janice. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoin nakibinglay tinagbalin apadas ko may papan ken ayat. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Anya, agabrod ka kunam Randy. Wan, Janice. Ang apay nga itamlaan nga ibaga. Sorry, Janice. Amok nga na di nakpalubusan. Iso ajak imbaga adagos kan ka. Nagsaor ka. Sakan to lang ang agpakada. Itataumadan inti flight mo. Sorry talaga, Janice. Sana bali. Tamabiit laang mat ti talo atawen. Urayam ti panagsublik. Tay suntumot ti panagkalay sata. Randy. Oh, di kagsangit Unay matlakit din to'y nobyak aya. Umay ka man. Nagsaor ka talaga, Randy. Hala, huston di ka nagsangit. Ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat siksikan to laang ti babae iti biyag ko. Dahit ako matikanayon mo, alaglagipan, Janice. Di mat ita ti flight ni Randy, friend? Apay, di mo ka di intulod iji airport, ti nobyo? Saan, friend? Adadala ang ngamin nga ang sakit ti barukong ko. No itulod ko pa'y lang ang iji airport ni Randy. Sa bagay matkit di Kalaat mat nga ti panagabroad na. Ay, uwan nga rod, friend. Rumor taman kit di, Nancy. Sa dino kay ti papananta. Ay, ka mo, friend. Kung pormiditan basta rumor ta. Barang mailiw-liwag kumantila dingit amarikrik na. O sige, sika nga rod ti makaam mo, Janice. Ay na, anak ko. Arak man ang tisangsangwam. Baybay andak ko malang nanang. Kaya't ko lang ang mat nga iliw-liwag ti sakit tinagam ko. Gapo iti pa ng lipatan ni Randy kanya. Ay, talaga ka di asaanin ang nagparparik na dayjay arandigan ka, anak ko. Saan nanang? Kat no in-unfriend na paikit din iti Facebook. Saan lang ang adayta? In-block nak pa yan iti messenger. Jakmat lang ang makontak ti cellphone number na. May salaang di kayat asawin dayta, anak ko. Saan na kan nga ay ayatan ni Randy? No kastaman bilang nanang. Apay nga taadi na indiretso kanya. Iti kasta. Amok
mukmat no niya ti Aramida. Ay na, bay amon day jay alalaki anak ko. Napintas ka mat. Ado ti gusto kan ka. Iso alipatan mo day jay arande. Ngam nila ang randi tay ayat. Nana. Wan ngam linipat na kamutan anak ko. Awan mati mo ka nagbasula kini Randy. Nga mga pekas jay tinaramid na kanya. Apay, nana. Ay na, lipatan mo day jay arande. Kunak man ang Janice. Ibawing mula agan iti sabali tirik nam kan kuana. Di kan mang namnama asublian na kapay. Tamang ano nakasara kan ijay abroad. Iti nang isukatan na kan ka. Mala huston. Huston, day tapan naging inom mo iti arak anak ko. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kan ka. Gapo iti kasta nga aramidam. Naimbag nga oras mo, Janice. Si kamat gaya Manong William. Nakapasyar ka man. Uwan ating ko. Umay ko kumaman pa siya rin ti kapsat ko. Ay katun, mala, umunag ka Manong. Agyaman ak. Mabiit na ang taayabak ni Nancy iti silad na Manong William. Sige man ating ko. Kat agyaman na ka. Kaya't mo asawan. Awandan itinobyo na. Awanan manong. Nabayagan asan ang nagparparik na ti lalaki kan kuana. Ne, apay nga ka no? Jakman am mo manong. Nalabit ang nakasara kan iti sabali a babae iti abroad. Oh, sinayang nangarod ati gayam mo no kasta. Ha? Kinapudno na ating ko. Ididamo pa ilang nga makitak ni Janice. Kaya't kun ang makasiningad. Anya? Wen, nabayagan na kurso nadak ti gayam mo. Iso na laan, tadyak kayat nga ipadlaw. Taamukmat nga rod nga addan nobyo na. Manong William? Ang itatakonam nga awandan. Mabalin ko matsiguron ti agaram kan kuana. Anya? Agar-aram ni Manong William kan ka kunam, friend? Uwan, friend. Ala, pasensya mo ni Manong ko Agayat sa talaga kan ka, friend. Okay lang, friend. Iso na lang, tanirandi pa'y laang tilinaon to'y puso. Janice? Sorry, friend. Awan mat panggap ko amang pasakit kini Manong mo. Talaga lang amin amarigatan ak amang lipat kini Randy. Ay, maawatan ka, friend. Ang kasanunday ta. Kat di nakamatan pagan ano ni Randy. Linipat na kanday dya tao. Nancy. Sana gaputa kabsat ko ni Manong William. Ang siya kun mismo ti mangibagpaga, Janice. Nasingpet ka nagagat ni Manong ko. Dayjay lang, talaklakay nga adayo iti sangapulo atawan kan ka. Nadlaw kumati kinasingput kun kinagagat ti kabsat mo. Numat may papan iti tawan, awan mo ti makunak aparikot iti dayta. Iso na lang taurean niya ti aramidak. Talagaan ni Randy latta ti ay-ayatak, Nancy. Oh, umininom ka man na ni ti arak, Janice. Si kamat gaya, Manong William. Amom ka di ang makapadakas iti salon at dayta. Amok ngam daytoy lang ang ngamin ti amok awagas. Tapno makalipatak, Manong. Aging nga ngamin ita. Katjak pa'y lang ang amo ti rason. No apay nga inkulasay naklatan ni Randy. Awan mo ti amok ka nagbasulak. Ay-ayak unay ti bagik, Manong. Janice, addaak dito'y amang liwliwakan ka. Ay-ayatan ka. Kadyak tumauma amang ibaga iti daytakan ka. Manong William. Amok nga awan namnamakan ka. Ang ibagaklat at tiriknakan ka. Bareng maasyan kanto kanyak.
Kat aklunan naktumadlaan. Anya, I love you, Janice. Adtoy, inlutuan ka iti paborito masidaan, anak ko. Pangaasim tamangan kan. awan ganas ko amangan nanang. Ay na, di mo kumamot baybay ang tipagim, anak ko. Siyak ti madandanagan kan ka. Kita man, nagdakulan ti kimutungam. Awan matlaangan ganas ko nga agbibiyak nanang. Di mo kumamot papasan ti bagim, anak ko. Anya laangan ti mapasamak kan ka, no kastam laangan na kanayon. Saan ka amang magan? Kalpasan na, uminom ka iti arak. Kayat mo ka da iti agsakit. Awanin bibiyang ko nga uri agsakitak nanang. Di ka kumamot agsaw iti kasta, anak ko. Di mo ko maipalubos amay salaang alalaki ti mangdadaol iti biyag mo. Nanang, Ti kasayaatan nga aramidam ita. Ket ang kararag ka, anak ko. Awan ti sabali a pagkamangam no saan ani Apo Diyos. Isu ti mangted iti tibker ti pakinakam mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan kan, anak ko. husto ni nanang. Masapul nga agbalinak ang natibkar. Diyak itulok aniran dila ang tipakadadaulan ti salon at kan arapaap ko iti biyag. Masapul nga ag-move on akon. Nasakit man. Nga masapul nga ikarigatak nga aklonan tigasat ko kan ayat. Diyos ko, sikat ipagkamangak. Kat amok adi nakbaybayan. Tulungan nak ko, Apo. Janice, awisan ka kumaamapan makimisa, no adapan nakabalin na. Ita ka din, Manong William. Adday ta ka manen. Di mat konakan ka nga awagan naklatan iti William. Okay, Manong William, ay William ko na kuma. Oh, kasano? Mapanta makimisa? Wan ko ngam ne, jak pa'y mat nakarubat. Sumaruno akto laangan. Urayan kan, tapno adda ka duwak arumwar. O sige, sikati makaam mo. Mabiit lang nga roda, tagpala sa klabiit, William. Nadlaw ko asan kan nga umininom iti arak, Janice. Wan friend, naaklon kunti kinapudno. Nalabit asaan a para kanyak ni Randy. Ay na, maragsakan iti dayta nga imbagam, friend. Kasta nga min rumbang lang nga ag-move on kan. Wan friend, Napintas ka, friend. Ado ti gusto kan ka. Isu ahusto laeng mata nakapanunot kan. imbag man tanapanunot mo matinagawid, Nancy. When takailiw kayo matan ka ni tatang nanang. Kailiw da ka matanan ako. Kunak no nalipatan da kamin kinitatang iyo. Anya? Saan mat nga iti kasta nanang? Makumikumaklang ngamin iti trabaho ki jay syudad. Ne, sino nga iti akin bag kadag iti nakadisto iti sofa nanang? Bag ni manong mo. Kaslapag mat ti baba iti nakarabaw iti traveling bag. Wan, bag tinobya na. Ha? Addan nobya ni Manong William nanang? Katuan, apay, di mo amo aya. Kano da kayo matagkit-kita ijay syudad? Ne, awan mat nadakdakamat na anobya na kanyak nanang. Ay kat maam-amom to inton madamdama anak ko. Sa dino nga iti ayan damanong nanang. Napanda nagdigos ijay karayan. Nalabit apaawi dun dagijay. Da kayo adwa, nagilimad kayo kanyak. Mabain kami ngamin amang ibagakan ka ading ko. Pudnuti ko na ni Manong mo, Nancy.
Sorry no inlimod mi kan kati relasyon mi. Saor kayo Imuno na paikit din ni nanang anak mo iti relasyon niyo. Kat datayo ti agkakadway dyan syudad. Ala, sana bale. Tanaragsakak iti dayta anamwak. Maragsakan para kada kayo, Manong William, Janice. Ay na! Nagpintas metan tagbali na manukang me. Agyaman na tatang. Ay, tatang ko namlata ka din balasang ko. Agbagay kayo unay kini William nga anak me, Janice balasang ko. Nataer ni William, napintas ka matay na. Mayat akong binasyon, agkasar kayo kuman. Madanon to day tatang. Ay na, diyo ka din ibaybayag. Agkalay sa kayo kidain. Tapno maadaan kami matan iti apukaw. Dito yakon nga trabaho. Iso nga agnaedak matan dito apartment yo, Nancy. Ay, katwa namanong. May mayat manan tapno ada katulungan ming hagbayad iti abang. Anya? Naimbag nga rod ta dituyak anay destino. Saan akon amaya dayo kini Janice? Talaga nga inspirado ka, Manong. Siyempre, Ita lang amin anak karik na kiti kastoy. Amumet, nga isula ang tinagbali na nobyak. Ay ayatek unay ni Janice. Ket kayat ko nga ikasar tigayem mo, ading ko. Kumusta kan, Janice? Randy. Siyak nga rod, imayak. Tao mayak agkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan nak ko ma. Pakawanan nak no saan akon nagparparik na manipod na gabrodak. No anyaman ti makagapo. Jakon kayat nga amon pay, Randy. Janice, Di ka madanakan. Tanapo na ti sakit tinakam ko kan ka. Aklunak nga ididaw mo. Nasakitanak iti hustor. Ang okay akitan. Namimpinsanan anak ka move on Randy. agyaman ak Janice. Kat sapay ko ma. Taibilang naklatagayem mo. Itilikodan ti panangikulasay ko kan ka. Awan parikot iti dayta Randy. Nalipat akong tinapalabas. Naragsak kaming kini William. Ket umadanimatan ti panagkalay sa amin. Asino mat ti babae akanayon naka-display di ta terrace ti apartment tayo, Manong? Jakman amo ading ko. Kabsat sa ti may sa border. Kanayon mat ang makitak dita tunggal rumabi. Ay na, unamat lano asino akapipintasan. Nakakitkiting ti shorts na, akas lamang gargari. Ay na, bayamlat ta ka di ading ko. Anya kalakid din ay. Tila dildilawam. Agpapapansin samat kan ka, Manong. Anya? Sika talaga, Nancy. Nagado tita ti pagpapansinan na. Siyak pa'y laeng nga damay. Oho, nakayawan kan samat iti kinaseksi na. Sang kakitam samat nga men, iso ako manita mat ditoy. Anya? Uray asino pa'y ababa iti agdep-padep dita. Nilaeng Janice ti ay ayatek. Awanin sa bali pa'y ading ko. Ay sus, siguradong lang, Manong. Tanulok kong tigayim ko, data ti agapa. Anya? Nagdakkel mo tinagbaliwan tilangan ni Randy anya, Janice. Ha? Pimudaw kan limok mag. Kaslabak nang matan nga kawas. Saan akasla idi akasla adik? Si Kamot Nancy. Talaga aday tapay laeng matinadlaw mo. Katpud numat saan ka di? Siguro, baknang tinasawa na niya. Siguro Sa anak mat ngaminan nga interesado amang amo iti dayta.
Nancy? Janice? Adda kayo kadi? Umayat man. Yahoo! May samat day ta Maxine. Agkara sublimat day ta a babae dito ayan tayo. Wan nga rod Sapay kas lang papansin. Janice? Ay na, bay amlatan Nancy. Kaya't nakanumot ti makipagayam ka data. Yahoo! Nancy? Janice? Adda kayo kadi? William? Adda ka kadi dita? Umayat man? Sumrag kalatan, Maxine. Saan anak kalaktiri daw? Adda kami dito unag kini Nancy. Hello, mga friends! Aywan gayam, adain sangpet ko a pizza. Imbag lang nga pagsasangwan tayo, kabayatan ti pa nag-istorya tayo. Ay na, naggastos ka pa ang Maxine. Okay lang, Janice. Aywan, sa dino ayan ti nobyom. Ni William ti kayat ko asawan. Adda ka di? Ayabam, tagsasango tayong agmerienda. Nakaturog. Rest day na ngamin ita. Ay na, ingkakatriinganan, tapag merienda ang friend. Nan, ramanan tayo man no naimas matlaang to'y pizza nga insangpat mo, Maxine. Aywan Saan lang ang naimas day Nancy? Naraman pa'y. Pasensya kan, William. Ang jak ngaminan malapdan pa'y tiriknak. Jakon kabaalan nga ilimad pa'y. Agayatak unay ken ka. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat, William. Pumanaw kan dito dagusmi. Ang mga numakaraing ni Janice ket mangag na dagiti ibagbagam. Agawid ka kuman. Saan? Ay ayatan ka, William. Iso pa nga asim, taayatan nak kumamat. Maxine at nobyak. Ay ayatek ni Janice. Iso lang ti babae ngay ayatek. Iso apang nga asim ta pumanaw ka. Ang William. Pang nga asim ta di ka mangriribok. Diyak kaya ta madadaal ti relasyon mi. Gapula ang itigang kan na at akas kan ka. Ala, agawid kan. Kat di kan agpakpakita pa'y dito'y. Kasta tinaramid da dya ang Maxine, manong. Wan ading ko. Nagpuskol matan kiro pa da dya babae. Mas daawak nga rod. Kasla pinalpaliyo nak. Apay nga amuna amin ang maipapan kanyak. Kat no'y taklaang mat ang makita day jaya babae. Ay. Saan nga aramid da dya ang Maxine? Tano siyak ti makaungat. Amangan no makangag kanya, iti saan amalamlamot ti aso. Mala, bayamon ating ko. Mabain mo't siguro nga umaypay dito'y day jay. Rumbang na laang. Tano ag subli pa'y. Amang ano jak makapagtapal kat pagsasawa ko na talaga. Anyat masapul mo, Maxine. Apay nga da ka manin dito Ay, kwa, friend. Di nak kumamat guraan, Janice. Pangaasim. Pastra ka nak kumamat. Kaya't ka ang makasarita. Ladingita, ngam nuriribukam lang ti relasyon mi kini William. Sana. Saan, Janice? Umayak lang matagkid daw iti pamakawan mo. Ha? Naamiris ko ngamin, abid ti inaramid ko. Iso pangaasim ko mata pakawanan nakmatan. Pakawanan nak ka din Janice. Please. Nasaya at mata na panunot mo dayta, Maxine. One friend. Mababainak nga rodan. Sorry talaga, Janice. Sorry, no tila ang pagragsakak ti pinanunot ko. Diyak pinanunot tirik na mamasakitan. Anyang ay, katao ka laang mat nga agbaso lakas kanya. Di ka madanagan. Ta saan ko nga ugali ti agimula iti sakit tinakam. Awanan kanyak day jay, Maxine. Ay na, agyaman ako unay, Janice. Awan anyaman na. Agyaman akmat. Gaputan na amiris mo, tibidot mo. Nalukay ti baro kung kua pumanaw, gaputan, napakawan nakmat lang nga dagos. Ket pasensya kan ha? Awan mat kat intensyon ko ang mangagaw ken William ken ka. Sorry talaga, Janice. Ket ulitak man ti agyaman ken ka, friend.
Congratulations, Manong. Janice. Agyaman kami, friend. Anong friend? Ipag ko na ma. Ay, wala yan. Agyaman na, ipag. Kasta Agyaman kami ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Kamaujanan na, natong palmadlaang tinabayagan ngay nararapa may. Ti mga asawa, ti inauna nga anak may. Ni Tatang Met. Pudno ti kinunan ni tatang yu anak ko. Iso nga idardarasyo ti agaramid iti apo ko, maywan. Agyaman nak iti ayat kan pamatag nga impaay mo kanyak, William. Awan ay nyaman na Janice. Syakit di ti agyaman Ngamin, kinayat nak, nga uray adayo alaklakayak iti 10 atawen. Awan matparikot iti dayta, William. Tinapatag, napudno ka nga agayan. Ti amok nga rod idi. Kat awanin namnamakan ka. Imbaglaanan tadyak na upay. Kat intuloy ko lata tinagaramkan ka. Tano saan? Amangan no sa bali tinaasawa kita. Anya? Di mo matlaan kabailan ti mangkita iti sa bali. Ngamin, talagaan na in love ka kanya. Launay apaket. I love you, Janice. I love you more, William. Tiamok idi kat saan akon ang makamove on gapo iti inaramid ni Randy kanyak. Angam gapo iti tulong ni William, nalipatak tiim mo na nga ayat ko. Adupay dagiti panubok ken sulisog ang nagdalanan ti relasyon mi ken ni William. Angam kaasi ti Diyos, nalasatan mi met dagita agingga ang nagkalaysa kami. Ita Miss F at dandwa nga anak mi ken ni William. Ket makunak anaragsak ti binukal mi a pamilya. Awan matandamag ko kani Randy manipon nagsubli ijay abroad. Dahito man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Janice. Ken ka pagayam, Janice. Talaga kasta ti biyag. Adagundaway ti pan nakapasakit. Ngam di tay kumamaawanan iti namnama, ta sigurado nga addan tumat gundaway ti panagragsak. Alakastan pagayam Janice kat pagyamanak unay, ting ka panagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Insurat para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.